deputed one magistrate and made some law and order arrangements. Kajing nang kiyo rukwam Pynlong state ki Thuk but kajing le stan ha Surok National Highway 6 kelawan ra ke jing bom sngan kham tame kisngi ublein hindin kisngi Pulit kanong po kila Pynlong ke jing talasi hasil inter jong Surok bat ya bun gut ki kena samlai ke Pynlong kam Surok kum kajaka le stan wat apa deng ki jing maham babun sin bat kajing ya le ban bo ye ki jing perking kini kajing le kadang yai ne kablawan lamru ya bun ki jing ja accident Kawai ke Arshaka kemudian your registration number ML not san ke lai ar pranot kala nak kadaw ke jeng Pynlong state palat kebla Pynlong Nongniah bat unong syong nadien bat men saujur kibor penyat kila kentu ki Nongniah ki bidang samlaban kier nakum kini ki jeng lestan ha ki Surok padba da ke maham ru ban bu ki kendon ki bakham perking bat ki jeng pensaja ki bating ban wan ra ya ke jeng sngan ki nong let nong wan Pasak selong anong kondong hai ne gari KHASI jungi selba na do menta pet hai di kun fi banyak ka bai rem matin bai rem wa tan punya show Surok National 6 ngasusi man pau khwat jung fi da ka buram ngagar pa di fi ba pimdai banailat ha KHASI sondel le bakin mi sabar bakin mi belai cha Surok selba Shim ya chobi ka bai jung kun fi bori ya nang man nam don kanono jingjau si ngak kapat ipi dipa to simkia yang pun bak melat nang jingjau susi melat nang jing accident ka Bhoi district kadang ya